Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Marka toko 1:10. Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nakaiky an'i Jerosalema tao Betfaga sy Betania any tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka roalahy tamin'ny mpianan'i Jesosy ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa, ary avy ao miditra ao ianareo, miaraka amin'izay dia ahita zanabiriky mifatotra izay tsy mbola nitaingen'olona, fa ao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo izao, dia laza hoe misy raharahana lahy ny tompo azy, dia avelany hoentiny ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zanabiriky nifatotra teo alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe ahoana no amahanareo ny zanabiriky? Ary izy nilaza taminy araka izay nolazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary netiny teo amin'ny Jesosy ny zanabiriky, dia nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahaka ratsan-kazo izay efa nalany tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe hozana, isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehova, hotahina ane ny fanjakana izay avy, dia ny an'i Jehova ny an'i Davida raintsika, hozana ny amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo ankianjan'ny tempoly, ary efa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'ny 12 lahy ka nankany Betania. Ny nanjonan Jesosy ny aviavy tsy namoa sy ny nandroany ny mpivarotra, ary ny nanesorany ny varo ny ala ao ankianjan'ny tempoly. Ary no nampitsin'iny rehefa niala tany Betania izy dia noana Jesosy, ary natsiaro aviavy ary natsinjo aviavy anankiray mandravona ery alavidavitra ery izy, dia nankeo fa toa ahita voany eo aminy, kanjo no ny tonga teo aminy izy dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy ravina ihany, fa tsy mbola tonga ny taom-pamoazan'ny aviavy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe aza misy mihinana voa avy aminao intsony mandrakizay, ary ny mpianany nahare izany. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo ankianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo ankianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka handeha hamaky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe tsy voasoratra hoe va ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zohy fieren'ny Jiolahy. Ary nahare izany ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanoratan-dalàna ka dia nitady izay hamonoany azy, saingy natahotra azy izy satria talanjona ny vahoaka rehetra noho ny fampianarany. Ary isakariva dia niala tao an-tanàna izy. Ary noho ny maraina, raha nandalo izy dia hitany fa efa nalaza hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsiahy ka nanao taminy hoe Raby indro, fa efa malaza ilay aviavy nozononao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovo no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mienjerana ny ranomasina ka tsy hianahana ao am-pony, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Koa lazaiko aminareo, na inona tononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo, dia minoa fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Ary mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo, dia mamela ny elony mba havelana rainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Ny nanontanian'ny lohan'ny mpisorona sy ny loha-olona an' Jesosy ny amin'ny fahefany ary ny fanoharana navalin'i Jesosy azy. Ary tonga tany Jerosalema indray izy, ary raha nitsangana teo ankianjan'ny tempoly Jesosy, dia nanantona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoratan-dalàna ary ny loha-olona ka nanao taminy hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanome anao izany fahefana izany anaovanao izao zavatra izao? Ary Jesosy nanao taminy hoe
Antanana ireo zavatra iray aloha kosa aho ka avalio aho. Ary dia ho lazaiko aminareo izay fa efa nanaovako izao zavatra izao. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valio aho. Ary izy ireo niarany saina ka nanao hoe raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ataony hoe nahoana ary no tsy mino azy ianareo, fa raha ho lazaintsika kosa hoe avy tamin'ny olona, natahotra ny olona izy satria neken'ny olona rehetra fa mpaminany tokoa Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. L'Évangile selon Marc, chapitre 11. Entrée de Jésus à Jérusalem. Au nom de Jésus. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Père qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en allait à Béthanie avec les 12. Le figuier maudit, les vendeurs chassés du temple, irritation des sacrificateurs. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait « N'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée une maison de pierre pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. La puissance de la foi. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'autorité de Jésus. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons « du ciel », il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons « des hommes », il craignait le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons. » Et Jésus Das Evangelium nach Markus Kapitel 11 Im Namen Jesus.
Und da sie nahe an Jerusalem kamen, gen Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er seine Jünger zwei und sprach zu ihnen: Geht hin in den Flecken, der vor euch liegt, und alsbald, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr finden ein Füllen angebunden, auf welchem nie ein Mensch gesessen hat, löset es ab und führet es her. Und so jemand zu euch sagen wird: Warum tut ihr das? So sprechet: Der Herr bedarf sein, so wird er's alsbald hersenden. Sie gingen hin und fanden das Füllen gebunden an die Tür, außen auf der Wegscheide, und lösten es ab. Und etliche, die da standen, sprachen zu ihnen: Was macht ihr, dass ihr das Füllen ablöset? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesu und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Viele aber betreiten ihre Kinder auf den Weg, etliche hieben Maien von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorne vergingen und die hernach folgten, schrien und sprachen: Hosanna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt in den Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und der Herr ging ein zu Jerusalem und in den Tempel, und er besaß alles. Und am Abend ging er hinaus gen Bethanien mit den 12. Und des anderen Tages, da sie von Bethanien gingen, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum von ferne, der Blätter hatte. Da trat er hinzu, ob er etwas darauf fände. Und da er hinzukam, fand er nichts, denn nur Blätter, denn es war noch nicht Zeit, dass Feigen sein sollten. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Nun esse von dir niemand ewiglich. Und seine Jünger hörten das. Und sie kamen gen Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel, fing an und trieb aus die Verkäufer und Käufer in dem Tempel. Und die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenkrämer stieß er um. Und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll heißen ein Betthaus allen Völkern? Ihr aber habt eine Mördergrube darauf gemacht. Und es kam vor die Schriftgelehrten und die Hohenpriester, und sie trachteten, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich aber vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Und des Abends ging er hinaus vor die Stadt. Und am Morgen gingen sie vorüber und sahen den Feigenbaum, dass er verdorrt war bis auf die Wurzel. Und Petrus gedachte daran und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen, was er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebet, wo ihr etwas wider jemand habt, auf dass auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Fehler. Wenn ihr aber nicht vergeben werdet, so wird euch euer Vater, der im Himmel ist, eure Fehler nicht vergeben. Und sie kamen abermals gen Jerusalem, und da er im Tempel wandelte, kamen zu ihm die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Ältesten und sprachen zu ihm: Aus was für Macht tust du das? Und wer hat dir die Macht gegeben, dass du solches tust? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ich will euch auch ein Wort fragen. Antwortet mir, so will ich euch sagen, aus was für Macht ich das tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von den Menschen? Antwortet mir. Und sie gedachten bei sich selbst und sprachen: Sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr denn ihm nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war von Menschen, so fürchten wir uns vor dem Volk. Denn sie hielten alle, dass Johannes ein rechter Prophet wäre. Und sie antworteten und sprachen zu Jesu: Wir wissen es nicht. Und Jesus antwortete: